Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibyiza wowe kuri icyo gitabo cy'ubuzima umunsi ku wundi. Nkifungura paje y'igitabo cy'ubuzima ya none mpengukiye ku nkuru ifite umutwe ugira uti impamvu u Rwanda rwaba ruhawe ubufasha umutwe wa M23 mu mboni z'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko kuba Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yarananiwe kurandura imitwe yitwaje intwaro muri icyo gihugu harimo na FDLR nk'impamvu nyamukuru u Rwanda rwaba ruha ubufasha umutwe wa M23. Nibigaragara muri raporo ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi CIA cyagejeje ku nteko ishinga amategeko ya Amerika ku wa gatatu w'iki cyumweru tariki ya 8 Werurwe y'umwaka wa 2023. Ni raporo y'amapaje 40 ubutasi bwa Amerika bwakoze mu kugaragaza ibibazo biri hirya no hino ku isi bibangamiye umutekano w'iki gihugu. Ivuga ku bibazo bibangamiye Amerika guhera mu bihugu bidacana uwaka nayo birimo igihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya, Korea y'u Ruguru ndetse na Irani. Iyo raporo kandi igaruka no ku makimbirane agaragara mu bihugu byo hirya no hino ku isi kugeza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho amakomeje ubungubu imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ni umutwe ubutegetsi bw'Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo buvuga ko uhabwa ubufasha n'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwakomeje kugenda rubitera utwatsi muri rusange. Raporo ya CIA igaragaza ko kuba ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwarananiwe kurandura imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje gukorera ku butaka bw'icyo gihugu kandi harimo ibangamiye umutekano w'u Rwanda, biri mu byaba byaratumye ruhitamo guha ubufasha umutwe wa 23. Ibi ngo byongera kuba abavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kwibasirwa, hakaba nanone n'imvugo z'urwango. Ikindi ngo abanyarwanda bahaba bakaba bakomeje kwibasirwa n'urugomo nk'uko iyo raporo ya CIA ibivuga. Ikomeza igira iti mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imirwano hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23 bakaba bawita March 23 ari kuzwi nka M23 yagize uruhare mu gutuma habaho kuva mu byabo kw'abantu gukomeye kuruta ahandi hose muri Afurika. U Rwanda rufite amateka maremare yo kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi rubona kuba Kinshasa irananiwe kurandura imitwe irurwanya nk'ikibazo ku mutekano warwo. Imvugo z'urwango ndetse n'urugomo rwibasira abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nabyo bikomeje kwiyongera. Ibivugwa na CIA ntibijya kure n'ibyo u Rwanda rugaragaza ku mpamvu umwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi yaba Kongo ndetse n'u Rwanda, nubwo rwo rutera utwatsi ibyo guha ubufasha M23. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kwezi gushize bwo yakiraga mu isangira ngarukamwaka abadiplomate bahagarara ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, yagaragaje ko mbere y'uko hari abavuga ko u Rwanda rwaba ruri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagomba kubanza kwibaza ku mpamvu yatuma rujyayo. Perezida Kagame yikije cyane ku mutwe wa FDLR umaze imyaka hafi 30 ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse kuri ubu ukaba ukorana n'igisirikare cya Kongo FARDC kugira ngo bazagere kuri uwo mugambi. Ati baravuga ngo u Rwanda ruri mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo kuri icyo cyahoze kandi kizakomeza kuba. Ese ni ukubera iki u Rwanda rwajya mu burasirazuba bwa Kongo? Uramutse wumva impamvu yabyo, uburyo bwo kwigizayo u Rwanda ni gukemura icyo kibazo. Yakomeje agira ati inkuru ya FDLR imaze imyaka igera kuri 30 ntabwo ari impimbano, ni ibintu bihari. Rero mbwira abantu mbere yuko mujya kumbaza iby'u Rwanda muri Kongo mugomba kunsubiza impamvu iki kibazo gihari. Ni ukubera iki umuntu yarasa ku mupaka wacu akica abaturage bacu? Ni ukubera iki mu Gushyingo kwa 2019 FDLR yishe abaturage bacu muri Kinigi?
ugomba kunsobanurira ibyo. Ntabwo ngusabye kuza kumfasha gukemura icyo kibazo. Nibaza ku mupaka tuzagikemura, ariko ni ukubera iki tudakemura icyo kibazo duhereye mu mizi? Umukuru w'igihugu kandi icyo gihe yashimangiye ko mu bushobozi bwe azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo inkuru ya FDLR itazagarukira u Rwanda ukundi.